nga si Kristo magsulti do you think I have come to establish peace on earth? I assure you the contrary is true. I have come for division. Nya mangutana kita, why Jesus is telling us these things? Nga naman magsulti siya, bahin ka na to, nga magkabuwag-buwag, diya mismo sulod sa panimalay. I do believe there is no perfect family, no perfect father, no perfect mother o sons and daughters. But we strive to be a mother, to be a good father, to be a good daughter and sons. But in following Jesus, na ay tension nga matabo diha sa tag-sa nga pamilya. Moingon ra ba, Father, nga naman maging ani ang akong mga anak. I give everything to them. Nga naman nausab ang ilang batasan, ang ilang karakter. Yes, tinuod God, sa pagsugod ang mga bata, matiman sa ginikanan. Ang ilang formation, ang ilang pagdako. Pero kung mutubo na gani ang bata, maghinay-hinay siya, mugawas na kuno ang sungay. This is very challenging for us, my dear brothers and sisters. Kay bisag gani sa ako pamilya, daghan kaayog mga pagitabo. Ang managsuon sa akong ginikanan, ang relationship sa akong amahan, sa iyang mga in-laws, dili siya maayo. But my grandmother, musimba gayud siya every day. Ang iyang usa ka anak, usa nga lektor, ang iyang mga apo, mga sakristan, ug labaw sa tanan, na siya'y apo nga pare. How come manging ani man ni siya? Daghan kaayo mga factors ang matabo diya sa tagsa nga pamilya. Bisag sa atong panag-uban, naagoy mga higayon nga usahay dili magkaintindihay tungod sa maglaing-laing batasan nga makita o diya sa ilang pagtubo. That is why Jesus telling us how I wish the blaze were ignited. We invoke the Holy Spirit. Fire represent the presence of Christ, of God. Fire represent working in us to change the way we think, the way we live our life, the way we relate with one another. Mao gani usahay makaingon kita nga pag-ampo ngadto sa Dios, nga malamdagan ang imong unahuna nga no manging animan ka sa imong ginikanan, sa imong mga igsuon. I've been telling this many times. Kung ang ginikanan ug ang managsuon o ikaw mismo, you have done enough. You've given advices, telling them what to do and what to avoid. But nothing happens. Kung ang usa ka tawo walay kausaban sa iyang kinabuhi, bisag kapila na ka nagsulti, o bisag unsang imo gisulti, if nothing happens,
by your own means of telling them, you go to the Lord. Kneel down and pray. Ask the Lord to send forth the Holy Spirit to enlighten the mind and the heart of that person. That is why our responsorial psalm telling us, happy are they who hope in the Lord. If ang imong paglaom naa sa Ginoo, that is an assurance nga dili kita niya pakyason. Continue to pray, continue to struggle, telling that person, most especially your loved ones, mausab ka. O diya kinipod is a very challenging. If you're praying for the conversion of that person, ask the Lord na ikaw mismo makaintindi ka nganong ing-ani ang iyang batasan. Daghan kaayog mga factor. Either the problem is you or the person. Try to think of it. If you cannot change the person by telling them, change them by the power of the Holy Spirit working each and every one of us. Remember, nothing is impossible with God. Nothing is impossible for those who truly pray and hope in the Lord. As we continue the celebration of the Mass, we offer our family and relatives nga nag-away-away tungod sa magkadurdilaing mga rason. And we pray for our personal na kita mismo makaintindi o makitag pamaagi to stay with them. Bisag unsa kadako nga sala, stay with them. Continue to guide them, to lead them to the right path. Amen. Please stand.